thir tu te chi bai ule du sakta ka kan channel min lo thir sak thina wangin in chunga lom thu kan soye ole news toy te India ina thona alei tur chungchang update kan an siam lokange hunrei tak India le France sarkar te India in Rafale fighter jets an nei thaina tura anindor nuwa atakram athleng chaudon ta India le China teram ria boina wangin India chuan manmo takin ahma a alo order sa to Rafale fighter chu amamo thu France sarkar athlen wata chu France sarkar chuan lo ngai thak sakin ti hian athian India tan alo siam peita ani July ni somni pasari zingkar khan inhlan na hun tenein fighter hi Merricknack Bordeaux France atangin aron thlok chuaka pilot to hi India pilot te vekan ni France le India in car kilometer sang sari zeta thui anon thang na tura hian konglaka atui thun turin UAE anon cholang October sang ni le som pakua a pakhat andon na ceremony a khan Defense Minister Rajnath Singh chuan lom thu alo soitoni kha Scalp ground missile kilometer zathum vel zetka pha ka thuam ngal Rafael hi Indian pilot te chuan France a belkhoma darkar sang zanga vel zet te sinan lo leu chin vel der toni tuna man mo thil taka andon Rafael hi pathum single seat ni in adang pani te hi twin seat pilot pani khal thei chi anni abak dang zom somthum le paruk Rafale fighter aircraft andon le turte hi kum sang ni le som ni pakhat kum top lama dong kim thei ngal turangai anni ole tuna kan thlir ta kha Rafale fighter chungchanga update kan siam lokte ani a news chi sang le tu le poimo ni tina kan hriat mak mo te kanon update zelanga du sak takin min lo thlir thin don nia kan lo me